belajar SD di SD 2. Iya Ji Badro niki Pak Tun. Sang Hyang Gana Nggih. Sampun raris kadya sapunika. Ring sejeron menguing kadri. Indrik kewisesan kesaksian Ide Hyang Durga Dewi. Rikalaning saha gelis. Kewintenan Ide Hyang Gana. Iling majeng ring anggan ibun Ide. Sang Hyang Sumya Maya Kapti. Sang Hyang nanti Bu? Maya Kapti. Sang Hyang Surya. Turmaning raris indrik Ide Hyang Ganapati. Saha gelis sahane ke abdi antuk Ide Sang Hyang Surya. Sarwa butang kaleng pejah Mawiwit antuk pengastawan Ide Hyang Gana wenten kadi parerencang buta kali sami pejah kewintenan Ide. wadah kaleng telas sami. Napa malih antruk mautama indrik penugrahan Ide Betara Siwa ring Ide Hyang Ganapati menguing wenten buta kali buta dengan sampun telas pejah maka sami. Dinolorin japa mantra Antuk pejah para buta dengan buta kali sami. Sangkaning keduluren antuk keutamaan puja mantran Ide Hyang Ganapati. Cinta Yening indrik puja mantra sane dahat luwih mautama punika. Presida pejah kali parerencang Ide Hyang Durga Dewi wantah Ide nguncaran aji cinta mani. Sang Hyang Panca
maneng raris kocapan kewintenan ide sangyang panca metu malih kewintenan ide saking pabangan ganang pati yen indek sangyang panca medal utawi metu mawit saking pabahan utawi saking siwa dwaran ide yang gana pati noli hidang mangarjana tur maneng malih gelis kewintenan ide yang gana pati nunggilan adnyane ngarcane kadi bekayunan ide ganang astawang kauncaring sampune puput nunggilan arcane kewintenan ide yang gana pati side nguncarang mantra utama gana astawa sangyang panca geni icang makadi indek ide nguncarang puja mantra gana astawa punika wenten inggian sangyang panca geni dados tanpa samandana gelis ical dados pancang tirta sampune sangyang panca geni ical dados mewastu gelis tanja muga menados sangyang panca tirta kebramantian Batari Durga majalaran antruk kewisesan ide yang genepati punika raris ngawasana yang kewintenan ide yang Durga Dewi dahat Brahmantya kayon ide
ngajab sang yang jadu sakti Taleraris rumah sedahat jengah erang yukti ide yang Durga Dewi durmaning ngajab sangyang cadu sakti nanging sang yang sampun ngajab sangyang cadu sakti ide yang Durga Dewi sakemaon indik kewintenan ide sayang Ganapati ngawang losang antuk panang Keraris malih ngewalesin kadilinggih ide yang Ganapati mentangan panah sane pinih utama panah sakti punika indrik panah sane pasang ngarepin ide yang Durga Dewi kalintang dahat sakti luwih emak utama popon punang hikang panang jadu sakti rikalaning puput ring sejroning bakang panah kewintenan ide yang Ganapati inggihan panah cadu sakti punika